Geika quinsayo punchayña febrero quilla qallarisqanmanta pacha turay ñañay. Noqaykupas uaqmanta kutiramuykuna kay periódicokunaq umalliq willakuyninkuta aparikamuspa qankunapaq. Kunanpas quyllur chay punchaypi kay willakuykuna yapaykichispaq kashan. El peruano willakamun, gobierno kolqeta churanqa obra kunata llank'akunampaq, chaywan llank'anakananpaq, hinallataq chunka iskayniyuq millón runakunañas bono yanapay kolqeta chaskiykunku. La República apamun. Fiscal José Pérez, Keiko Fujimoripaq juicio nisqata ñawpachinankuta Poder Judicial man mañarikushan. Chaytas mañarikushan, Congresupi Ley de Colaboración Eficaz nisqata t'ikhrachiyta munaqtinku rayku. El comercio apamun. Waqmanta millay ruwaq runakunata junin llaqtapi hark'arunku. Chay runakunapas Perú Libre Partido nisqapis yanapakuq kankuman karan. Huancayo llaqtapi umalliqkuna qhatukuq runakunamantas cupo kolqetas mañarikuranku. Correo apamun. Pedro Castillo, willakuykuna apaq runakunamanta, prensa nisqamanta pampachaynintas mañarikamun. Ichaqa chaymantas, policía kunata kamachin, willakuq runakunata hark'anankupaq, payman ama achuykunankupaq, ama tapunankupaqpas. El Diario del Cusco apamun. Apurimaq llaqtas awkanakuyta purichinman. Coscomanta gobernador regional gobiernuta mañarikushan chumbivilkas llaqtawan rimasqankuta ama chinkachinankupaq. Marzo killapis gobierno apurimaq mañarikusqanta kutichinan. Perú 21 willakamun. Huancayo llaqtapi qhatukuq runakunata cupo kolqeta mañarikusqankuwansi Partido Perú Libre local wasitas Limapi rantirusqa. Kay runakuna los tiranos del centro sutichasqasqanku. Paykunata Fiscalía hark'arunña. Ojo willakamun. Tusuq warmita Eva María sutiyuqta soqta granadakunawan tarirunku. Paysis tiyaq masinpa ñawpakaq coronelpa wasinpi chay granadakunata saqayta munasqa. Kunanqa justicia makinpiña kashan. Qarak'unpo hayk'aymanta willakuykunatañataq yachapakusunchis qhawaykusun. Depor willakamun. Ashkaraj gol. Cueva Club Puqllasqanpi iskay golta ruwarun. Hinallataq Lapadula iskay killamantaña waqmanta puqllanqa. Iskayninku allin kallpachasqas eliminatoria llallinakuyman chayanqaku. Libero apamun. Sonqochaymanta cuevita. Club llank'asqanpi cueva allintas puqllarun. Iskay gol nisqata haykuchispa equipunta llallichin. Chaynatas kallpachakushan. Kay llankaran willakuykuna turachay ñañachay. Yapaykichis allin yakakukichis sumaqllata tiyakuspa yanapanakuspa hinallataq allinta amachakuspanchis llapanchis qhali kasunchis. Noqaqa ripushaniña paqarinña waqmanta tupaykusunchis.